Ndabasuje mwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susura Sport TV, twizeye ko mukomeje kumererwa neza cyane. Nitwa Stash Musabyimana, nkaba ngiye kubagezaho amakuru hari kuvugwa mu mikino. Twizeye ko mukomeje kumererwa neza cyane, gusa mbanje kubiseguraho kuri gripe hita ameze neza. Ubwo rero mwese nkomeje kwifuza kumererwa neza cyane. Amakuru yacu munyemerere tuyahiriye mu igare, by'umwihariko ku nshuro ya kane yikurikiranya ishyirahamwe ry'umukino wa amagare mu Rwanda, Cycling Rwanda, rifatanyije n'umuryango nyarwanda ushinzwe kubungabunga ibinyabuzima byo mu gasozi, bateguye isiganwa Umusambi Graveless. Ni isiganwa rero rizenguruka igishanga cy'Urugezi, rizaba guhera ku itariki ya 22 kugera z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026. Uretse rero abakinnyi basanzwe bakina uyu mukino w'amagare, nyine by'umwihariko nk'ababigize umwuga, yaba kuva mu ngimbi kugera ndetse no mu bakuze, iri rushanwa ririmo n'abazakina iri rushanwa ry'aba nk'abatarabigize umwuga, by'umwihariko dore ko bo bazasiganwa kuri kilometero 50, mu gihe abandi bo bazasiganwa kilometero 89. Dukomeje kubagezaho amakuru yacu ari kuvugwa mu mikino. Reka tubabwire ko mu yandi makuru ari kuvugwa, Xavi Hernandez yamaze kugirwa umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubuholandi, aho yahawe amasezerano azamugeza mu mwaka wa 2030. Abatoza benshi by'umwihariko bari gufata kontra muri iki gihe, bari gufata kontra zigomba kubageza mu mwaka wa 2030, by'umwihariko impamvu nta yindi ni ukugira ngo bazabe bamaze gukina imikino y'igikombe cy'isi gitegerejwe mu mwaka wa 2030. Uyu mutoza rero hakaba yarerutse gutoza ubwo yarari mu ikipe ya FC Barcelone yo mu gihugu cya Espagne, akaba rero yinjiye noneho mu banyabigwi, by'umwihariko bakomeza gutoza cyangwa se akaba yinjiye mu batoza bari gutoza amakipe y'ibihugu muri rusange. Tugarutse hano mu Rwanda kandi katubwira ko imikino ya FEASA nayo yagarutse, by'umwihariko abanyeshuri cyangwa se abakinnyi, ariko by'umwihariko n'abanyeshuri kuko baba ari abanyeshuri biga mu bigo bya segonderi. Abajya rero kuri 243 bamaze kwerekeza hariya muri gihugu cya Tanzania, hazabera imikino ya FEASA izahuza abakobwa abahungu mu mikino itandukanye, kugira ngo babashe kwitabira iyo mikino, by'umwihariko nk'u Rwanda narwo rubashe kwitabira, bakarero bagiye nabo bambaye neza, gusa intego akaba ari imwe, bakaba bavuze ko nabagiye kwitwara neza cyane, batagiye kubara inyenyeri cyangwa se kwitabira by'umuhango gusa, ahubwo ko bagomba gutanga n'umusaruro muri iyo mikino bitabiriye. Tunabwira ko kandi mu ijoro ryakeye, ubwo ndavuga ku munsi wo kuwa gatatu nijoro ku isaha saa 3, habaye umukino ukomeye cyane wahuje ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Aston Villa. Ni ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa yatwaye Champions League, ndetse na Aston Villa yatwaye igikombe cya Europa League. Uyu mukino waje kurangira ikipe ya Paris Saint-Germain dore ko yanahabwaga amahirwe yegukanye iri rushanwa cyangwa se yegukanye iki gikombe, itsinze ikipe ya Aston Villa ibitego 2-1. Ni ibitego rero byatsinzwe na Kivica ku munota wa 61, ku munota wa 20, ni mu gihe ku munota wa 61 Desire Doué we yatsinze igitego cya kabiri, gusa ku munota wa 45 witwa Brian ukinira ikipe ya Aston Villa we yari yabanje uba yatsinda igitego, birangira ari ibitego 2-1. Ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeza kwitwara neza ku mugabane w'Uburayi, igaragaza ko ariyo kipe nziza kugeza kuri ubu ngubu hariya ku mugabane w'Uburayi muri rusange.